Turongeye rero turabasuhuje bakiriya bacu nk'uko mubimenyereye. Iyi ni Nzuri Business Group Limited. Mukaba mumenyereye yuko tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ubu ngubu rero muri aka kanya tukaba twabatembereye, tukaba turi i Nyamata cyangwa se mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, hafi cyane ya Palasti Hotel, hafi ya gare, hafi ya kaburimbo, ahantu heza cyane. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kubereka inzu nziza cyane iri moderne, igezweho, igurishwa kandi ishaka amafaranga makeya bitewe n'agaciro kayo nuko ihagaze nk'uko muri kugenda muyibona ku mashusho. Iyi nzu rero nk'uko tubibabwira muri metero nkeya cyane uvuye kuri kaburimbo, hafi ya hoteli bita Palasti. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 5, amatuwarete 3, salo, sale à manger ndetse na cuisine. Ikaba iri mu kibanza gifite metero kare 750 cyangwa se 25 kuri 30. Ikaba ifite clôture nziza cyane nk'uko muri kubireba, parking nini ndetse na jardin. Ngira ngo murabibona ko ari inzu nziza kandi iri muri quartier nziza. Ngira ngo rero muri aka kanya dushobora kugenda tubereka uko iteye, tukabereka muri salon ndetse n'ahandi hose. Ahangaha rero uba winjiye muri salon, murabona ko ifite ibaraza ryiza cyane. Mwabonye yuko ifite clôture nziza ya ruriba. Ahangaha murabona ifite ibaraza ryiza cyane. Iyo wicaye hano ureba imirambi ya Nyamata, urabona ko ari muri quartier nziza irimo n'ayandi mazu agezweho. Ahangaha rero niho winjira ujya muri salon. Ikaba ari inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, irimo amakaro meza, irimo plafond nziza, ngira ngo muragenda mubibona byose. Ni inzu nziza rwose y'icyitegererezo ushobora kugura ukayituramo cyangwa se ukayikodesha, kuko inakodeshwa amafaranga menshi mu by'ukuri. Ahangaha rero ni muri salo, murareba salo yayo, ifite salo nziza cyane nk'uko muri kubibona, irimo amakaro meza, plafond nziza, mbese ni inzu irimo urumuri, harabona. Ahangaha rero hari sale à manger. Ngira ngo muragenda mubibona, iyi ngiyi ni sale à manger. Uvuye muri salo, hano hari sale à manger, murayireba. Ahangaha ni ahantu ho gushyira table à manger, ku buryo usohoka muri sale à manger winjira muri cuisine. Ifite cuisine nziza cyane nayo mugiye kureba. Iyi ni cuisine yayo, ubona ko ifite cuisine nziza. Hano ifite cuisine nziza rwose ijyanye n'igihe, irimo amakaro meza azamuka akagera hejuru kuri plafond mu rwego rwo kwirinda umwanda. Urabona ko ari cuisine rwose y'akataraboneka. Iyi cuisine ifite hano na stock. Iyi ni stock y'iyi cuisine, murabona ni stock nziza nayo nini ubwayo, nayo yagira ngo ni icyumba. Reka tubereke mu byumba. Hano tuba twinjiye muri koridoro. Hano hari ibyumba byiza cyane. Ngira ngo ahangaha ni muri chambre principale. Kwereye ahangaha hari urwambariro, iyi ni douche na toilette bya chambre principale. Ona nayo ifite amakaro azamuka akagera mu kirere, douche nziza. Nuvuga ngo ni inzu nziza rwose nk'uko muri kugenda mubibona. Iyi chambre principale ifite douche na toilette byiza, ikagira urwambariro cyangwa se dressing room. Hanyuma nayo ubwayo ikaba ari nini cyane, nayo ubwayo ikaba ari chambre nini cyane rwose. Aha ni muri chambre principale. Hano hari umuryango usohoka mu cyumba ukinjira muri douche, ndetse hakaba n'undi uva muri za koridoro nawe ukinjira muri douche. Nuvuga ngo hari imiryango 3. Uyu muryango ushobora gusiga uwufunze n'uyu ukawufunga, hanyuma noneho waba wagiye mu kazi ugasiga ufunze icyumba,
umukozi yaza agakoresha uyu nguyu kugira ngo aze akore isuku muri dushe. Iki ni icyumba kimwe tuberetse. Hano hari ibindi byumba bibiri, hari iki ngiki hakaba n'iki, bikaba bihurira kuri iyi dushe na tuwarete. Urabona ko ari ibyumba binini rwose, kandi iyi nzu nk'uko mwagiye mubibona ifite inzugi nziza cyane za ribuyu, inzugi zikomeye rwose kandi nziza kabisa. Iyi ni inzu nziza cyane. Tubibutse yuko iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 750, ikaba ifite ibyumba 5. Tumaze kubereka ibyumba 3. Turakomeza, tumaze kureba ibyumba 3, dushe na tuwarete 2. Ahangaha hariya tuvuye ni muri side ya famiye. Hano ushobora kuza ukabona ibindi byumba 2, harimo iki ngiki ndetse n'iki. Iki ni icyumba kimwe, urabona bashyizemo biro. Aha hari ikindi, ni ibyumba 2 biri mu rundi ruhande. Ni ukuvuga ngo ni inzu nini cyane. Tuvuye muri side ya famiye, ni ukuvuga ngo ushobora kuyituramo ndetse ukagira side y'umuryango, icyumba kinini cy'umuryango, ibyumba 2 cy'abana b'abakobwa n'icy'abahungu, ndetse ukabasha no kwakira abashyitsi, abagabo n'abagore, buri wese bakagira ibyumba byabo. Ibi byumba rero 2 nabyo bikaba bihurira kuri iyi dushe na tuwarete, nayo turaje tuyibereke. Nayo ngiyi rwose dushe na tuwarete bihuriraho. Bisobanuye ngo iyi nzu ibyumba 5, dushe na tuwarete 3, byose turabiberetse. Salo, saramanje ndetse na kwizine nziza ifite na stoke yayo. Noneho rero tukaba tugiye gukomeza tubereka mu gikari. Tugiye gukomeza tubereka mu gikari cy'iyi nzu. Ushobora gusohokera hano muri kwizine, noneho ukaza ukareba ukuntu yifitiye igikari cyiza kinini. Hari ibaraza ari nini cyane, ngira ngo muraribona. Ushobora guteguriraho imirimo yawe. Urabona aho gutereka gaze mu rwego rwo kwirinda impanuka. Hanyuma aha hakaba hari ikigega kinini cyane cy'amazi, ngira ngo murabireba. Hano hari ikigega cy'amazi, hejuru ushobora no kuhatereka ikindi, ariko iki kigega ni kinini cyane, ni metero kibe 5,000. Ahangaha hakaba ikikoni cyo hanze, ngira ngo aha naho hakaba ikindi kigega cy'amazi y'imvura. Kiriya ni icy'amazi, n'iki ngiki kikaba icyandi. Ni ukuvuga ngo ibigega rwose birahari cyane. Ngira ngo wenda twaza tukabereka n'iki kikoni cyo hanze. Iyi kwizine yo hanze nziza cyane, ngira ngo murayireba. Irimo amashyiga meza ya kijyambere, ikaro kuva hasi kugera hejuru. Kwizine yo hanze ibaze ukuntu imeze. Urabona iyi kwizine ukuntu imeze, ni kwizine nziza cyane yo hanze. Iyo mu nzu mwayibonye. Hanyuma ngira ngo dusohotse hano muri kwizine yo hanze, turabereka inzu hano. Indi nzu wavuga ko ari iy'umuntu ufasha imirimo yo mu rugo. Urabona ko ari inzu nayo nini kandi nayo iri smart. Muri kuyibona ukuntu nayo ingana. Nayo ni inzu nziza rwose, irimo amakaro, irimo parafo nziza, irimo isuku. Ngira ngo murabireba. Hanyuma ukomeje hano hari dushe na tuwarete byo hanze. Ngira ngo nabyo twabibereka hano. Kubibona dushe na tuwarete byo hanze nabyo biri smart cyane. Ngira ngo ibyo birahagije. Hanyuma rero
Dusubiye inyuma nanone mu gikari ushobora kubereka ingano yaho, ushobora kubereka ukuntu hangana. Urabona hateye ibiti by'imbuto za manderene cyangwa se amaronje. Urabona yuko ari ahantu heza cyane. Urabona igikari ukuntu kingana, urabona imbuto zihateye, akarima k'igikoni, za dodo. Urabona yuko ari ahantu hanini kabisa. Iki gikari urabona ko ari kinini cyane, ushobora no kujya ugifunga abana akaba ariho bakinira, bagatwara igare, bakagira gute bitewe n'ukuntu hangana. Ubwo iyo unyuze hano urongera ugatunguka muri parking. Iyi parking ishobora kujyamo imodoka zitari munsi y'5. Ushobora gusohoka mu gikari ukaza tugakomeza tukabereka ko usohotse mu gikari ushobora guhita nanone utunguka muri parking. Ahangaha hari akazu k'umuzamu hano. Noneho iyi parking ni nini cyane, ushobora kujyamo imodoka zitari munsi y'5, yewe n'6 zajyamo. Akaba rero hafite ubusitani bunini cyane, ubusitani bwiganjemo imbuto. Ngira ngo tumaze kubereka mu nzu imbere, tuberetse mu gipangu, hose turabazungurukije. Mubonye jardin uko ingana, mubonye parking uko ingana, mubonye yuko ari inzu nziza rero y'icyitegererezo. Ushobora gusohoka noneho tukabereka na quartier n'inyuma ku gipangu mukareba ukuntu hameze. Ni inzu rero nziza cyane. Ngira ngo dusohotse hano murabona ko iri no ku muhanda principal. Uyu muhanda rwose ngira ngo nkuko twababwiye iyi nzu iri kuri kaburimbo. Ngira ngo kaburimbo murayireba, ngiriya kaburimbo murabona yuko isubikiye aha ni umusibejo, bagakomeza umuhanda ukambuka no mu yandi makaritsiye. Iyi nzu rero uwavuga ko iri kuri kaburimbo ntabwo yaba yibeshye, kuko murabyiboneye yuko iri kuri kaburimbo kandi muri karitsiye nziza ituwe. Ngira ngo murayireba, iyi nzu ifite gate nziza isakaye, ifite clôture nziza ya ruriba, murabibona, jardin nziza cyane. Mbese ahangaha wavuga ko ari muri Edeni ntabwo yaba yibeshye. Ngira ngo rero mwabonye quartier nayo murayireba ko ari quartier nziza cyane. Ngira ngo quartier murayibona ko ari quartier nziza cyane. Ubwo rero tutabicishije amatsiko, ngira ngo twababwira amafaranga iyi nzu ishaka kugira ngo muze muyigure. Iyi nzu rero irashaka amafaranga make cyane, irashaka miliyoni 55 zonyine z'amanyarwanda, kandi ziri negociable. Dushobora no kugira gute, dushobora no kugabanya. Iyi nzu rero wayikunze ushobora kuduhamagara kuri za nimero zacu mumaze kumenyera: 0788 48 67 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 Si ibyo gusa kandi ushobora kudusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza ku nzu ya etaje y'amatafari ahiye ya 2 usa n'ujya Nyabugogo, muri etaje ya nyuma umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Ushobora kandi kudusura kuri za mbuga zacu mumenyereye arizo Facebook page, Twitter, Instagram, hose twitwa Nzur Market. Nimukomeze rero mukande subscribe kugira ngo mugumye kugenda mureba ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi. Iyi nzu kandi tubibutse yuko ikodeshwa n'ubu ngubu tuyisuye, irimo abakiriya bayikodesha b'abanyamahanga bishyura amafaranga 700 ku kwezi. 700 ku kwezi nibyo bayikodesha, irimo n'ibikoresho bimwe na bimwe nk'uko mwagiye mubireba. Ikaze rero muri Nzuri Business Group Limited, nimuze tubagezeho ibyiza byose. Murakoze cyane, turabakunda.